Yok arba. Sizlerde şekerin bahsi batladı mı? Bu maydın bahsici. Nasıl hocam aldı? Kançadan şeker. Canım. Kamerama kapçı. Salamazsan. Değil mi? Affetsin. Nereden geldin? Affetsin sensin. Ova. Bunu kaçını sattın? Un yok bak bizde. Kakır bunu Yok satmasın. bak şu. Bu kaçını satkan yok. Un satkanımız un az tükenip kaldı. Varsa yok un. Böyle gülüç. Kançadan sattın bunu? 1600'den 1700'den. Kimdege? Un bazı şöyle bok bitti Kazakistan. Hiç kimden kılgan yok. Kalpayt bakın. Buna akunda 1400'de satıyor. Akun kalmadı. Akun yok. Akun kana bergen kana. Akun. Başka bunlar kımbatlatmış. Meni karasan Akun bir aydan beri gelmeydi. Yaktan gelmedi mi? Anda aytpayсыңарбы? Biz Akun болгондо элде Akun yok. Un yok. Қазақстан. Ayındaki kımbatlattın. Nasıl oynayacak? Өздөрү кымбаттаса Kaç yerden aldın Biz bazı? Premo'yu albayız da bizge çerez Kim? Atı жөндөр kimden aldın? Будай Hatta kim? тияктан өткөзөсүңөр. Kimden? Мону биз билбейбиз. Biz azdan tamamız. Eğer degen oşol köçök kımbatlatkanыңарды mına azır men oş pazarından gelip aldım. Undun basın 50 so'mga kımbatlat. Eğer dağı un gelip turup kımbatlatsaňar, Un motoçkan gelse barın biz azır. satmaklı suyun öyle. Navrek uçok kalgının bari. Eğer ertenden başlap, bugünden başlap undu katıp atsa, azır tekşeriler gıkıyın bu emgidi mene. Boskulattı bar tekşerip çıktı. Eğer un katıp atsa, unun basın kımbatlatsa, monun bari jabam ertek. Tarım bağlı aytıp koy. Köçökünü koldanıp ketkiler, biroq bugünden başlap koldanıp koyun. Hiç kanday sebep yok pazarda japkanga. Bağını kımbatlatkanга. Kazakistan açık. Buğday gelip atat. Un kombinatın bari işlep atat. Kudaydı karagılar. Ben aytıp koyun sizlerge da. Eğer bugün bir tekşerip çıktı. İçinin barında undardı zapaska karmap. 2000 so'mga, 1900 so'mga çıkarıp atsa, büt barıngар жазаңарды alasın. Тура. Элдин басы жоо бар да. Монополия ушинтип иштеш керек. Мен де қалбай қалған байке, кечеле қалбай қалған. Ошо бүгүндөн баштап ундун баасы. Мен билем байке, мен мына элделе күлө, мен өз басына эле Өз саткам. Менде басына. un жок. Эгер бүгүн текшеребиз. Конечно. Эгер кымбаттатсаңар. Мен элге айттым. Менден 5тен аласыңар. Бирден албай. Курткай болбой эл өз Şeker kımbatladı mı? Getir esne. Getir esne. Kim at etsin diye. At etsin gel diye. Kim at etsin? Siz at etsiniz mi? İçine giren çıkırsa. Фотографа пропустите, фотограф. Я что-то Kantodan tatlı. Bası kımbatladı mı? Жоқ, шахарда жоқ менде. 1,5 миңден болот азыр, э? Жоқ, мен Короче, Yok kalsam ne yapacağım? Çıkmadı dikene. Kaç yerde var? 25 milyondan 1300'den satып atышат. Bunda bak. Burun kançalı. Yok, burun kançalı burun.
Басын көтерген жоқсың? Oz hoşum muydu? Күріш жетішті ме? Күріш жетішті. Күріш жетішті. Просто елдер өзі паниковать етіп еме қылып атады. Бардық пар жетішті күнің келе келіп атады. Ошан эле мен қошқан жоқпын. Мен мұрын деле 1000 күріш деле, азыр деле 1000 күріш деле, еш қауатыр болбогула. Ошан эле бат сатат. Hiç yine panik alma. Bir kilogramma 1100 so'm to'ladim. Ошондо килограмм қаншадан болып қалды? Бес сомға саталып, жауап тұрып шығын. Сонда 14 сомға саталып. Бояқ кімдікі? Бояқ несі кім? Белгелесті. Көчө күнү келесизби? Бериядан келдиз. Жаңа эле төлөдүм мен 1100 сом төлөдүм мына 1 мүшө. Сиз акында 1400 сом берип. Соңгуз берип коесузбу 1 мүнөткө? Кечирим сурайм. Көчө күнү шекердин баасы канча эле бурда? Kaç son? Bugün kaçana sattılar? Anne de bağını götürmediniz. Ne sebepten bağını götürdünüz? Бұлардың немесі мұндай болды, астан мөлші. Доллар көрді, бір соңғы қол көтерілді. Біздің тауара бұры долларға Мұндайда? Жоқ, сізден сұранауыз. Маған зачысын беріңіз. Мені қарасаңыз, соңғыз мені қарасаңыз, сізден сұранауыз. Жоқ, маған зачы беріңіз. Қазір айтауыз. Не алдайттым? Беріңіз маған. Сіз бір құп қойсыз бұл. Сізден сұранауыз. Біз сізді күнөөлөгөн жокпуз. Бирок эл кыйналып аткан убакта эгер себеп жок болсо кымбаттатпай эле коюңуз. 38 сом бойдон Жоқ, карайсыз. маған зачысын беріңіз. Мен не үчүн? Өзүңөр сүйлөшүп. Макулбу сүйлөштүкпү? Мен сизден суранам. Көчөнүн ажиотаж болуп, сиздин базар чыгып атат. Бүт базардагы баалардын баары Кечирчи, сиз эстеден кечке бул жерде кайтарып азыр 1 мүнөт, азыр мына. Жок, мен айтып алайын. Жок, мына базардын директору Булар силер кеткенден кийин Жок, кайрылып. базардын директору жооп берет мындан ары. Эгер базарда неабасында болгондо бааны көтөрүп турган болсоңуз, базардын администрациясы канча ошондо? Сүйлөштүкпү? Келе кал. 1600 сом болуп атат. Мына базардын администрациясы мындан кийин бүгүндөн баштап ага жол бербейт. Hakimiyet. 43'te 37'de Hakimiyet. Bir kıyımda bana nem gözünü çakır. Bana azar administrasyon. Göçөгün emne götürüydü. Aytıp koy. Büt pazarlardın administrasiyasымен жолугушуп. Базарда бааны көтөрүп турган шарт жок азыр. Баары нормально. Эгер кайсы базарда баа көтөрүлсө, администрация ол жогон жазаны алышпайт. Жоқ, те ұлды разбираться бермейсіз бе? 1700 сатып отқан әмелі. Düşürsün bas. Facebook'ta hazır bazarlar jabылып атат деген болот. Bazarların эч кимиси жабылбайт. Bazarlar өзүнүн шартында иштей берет. Сиз айттыңыз базарыңыз жабык. Жоқ, базар бүт Бирөө келип жабат да болот деген. Мына интервью берип коюңуз анда. Эч качан. Көчөк боюнча маалымат мындай, кээ бир товарларчы эрте багы кээ бир клиенттер бар да, эрте келип төлөп койгон акчасынчы. Алар ошо сатпайбыз деп койгон үчүн чыгып кеткен. Анан аз долларды өзүңөр көрдүңөр, 3 сомго көтөрүлдү. Биз баары границадан доллар менен алып келебиз товардын баарынчы. Доллардан ошондон кичине эле баг ажиотаж болуп, азыр май сай деп атат. Кудай буйрса бүгүн түнү күтүп атабыз келет деп. Унда, шекерде, майда ажиотаж барбы? Базарда ошол бир дефицит барбы? Элдерде ажиотаж, базарда дефицит деле жок азыр. Ошону айтып атабыз да, ошон үчүн Элдер өзлөрү эле мындай насибин тыйбай эле бирөө алса 20 килограммдан алып атышат, 20 литр май алып атат. Ал деле чирийт, ал деле көгөрөт. ошон үчүн ажиотаж жок. Ажиотаж Мен азыр жок. Ош базарынан келдим. Ундун баасы, ундун запасы бар. Buğdayдын запасы жетиштүү, май, шекер баары жетиштүү. Согуш убагында деле жашаганбыз, өткөнбүз. Кудайга шүгүрлөш керек. Ошо ажиотаж кылбаңыздар. Баардыгы өзүнүн ордунда.
бүт базарлардын баарын карап атабыз. Мына кээ бир дүкөнчүлөр бар, кээ бир саткандар. Мындан ары айтып коеюн. Баардык акимияттар базардын жетекчилери менен сүйлөшкүлө. Мындан ары базардын ичиндеги баа көтөрүлсө, ошол базардын администрациясы жооптуу болот. Рахмат.